Lepo dalo. Ma dai, ne serie! Honda Civic Type R se je zapeljala z odra dol. Naslednja posadka, ki prihaja. Startem broj 40, posada Renault Turk, da to znamo, ali možda će
Startni broj 25 prolazi kroz ciljnu rampu, a to su Renault Turk i Denis Vidović, Autoklub Delta i Automoto društvo Matulji Racing. Bravo cure! Bravo dečki!